Hindi basta perde al duda del mga cuantos civilian, con el cuantos mga miyembro del PNP na internasyon por causa con el mga palabra el se llaman Ninja Cops, que tabuta lejos, desde di ilang mga original assignments. Donde uno aquí el Police Regional Office 9, que recibió con el 14 para 15 el mga se llaman Ninja Cops y distribuí para diferentes estasyon o opisina del PNP na entero Zamboanga Peninsula. Por causa con el kontrobersya ta entra estos mga pulis, tiene kanila, que tiene mga anomalya asi na di ilang mga antes assignments. Ta expresa disgusto ahora el mga vivientes lokal por causa con el de estos presensya, que ta sirvi aumento trabajo con el mga pulis tabi siya kanila, que buenamente el trabajo. Lo mismo el miembro del National Advisory Council y el antes congresista, Congressman Ashley Acedillo, y expresa con esta manera del PNP debutada na otro lugar con el di ilang mga miembros que debe enfrentaya lang era kaso o kita na serbisyo. Coming from being a provinciano myself, no, hindi din ako taga Metro Manila, and I actually resent that situation where yung mga nagloloko dito sa Metro Manila ipapadala sa probinsya as if kumbaga kung titingnan mo from that perspective, Ron, hindi yung pulis yung pinaparusahan yung mga probinsya na pinapadalhan sa kanila. Tama po yan. Are the ones being punished because they now become the receiving end of the shenanigans of these policemen. So, mali yun. Ang ano datin dito, there are actually almost 10 disciplinary bodies, Ronnie, within the PNP and within government by which their misdeeds can be put to the proper forum and if necessary, charges pursued. No? Dapat ganun ang ano natin. Huwag yung ang tingin natin ang punishment is enough lang na i-reassign sila. Asigun pa Conele, estos amota sirvi como problema na PNP donde uno el mga ejemplo, aquellos mata entra na kontrobersiya y alegumente kita queda protector del mga illegal actividades, kita dale mal imahe na organisasyon del Philippine National Police. They are merely transplanting their their illegal activities to an area which would otherwise have been spared from these illegal activities if not for their transfer doon sa mga area na yon. So, sa akin, this is a very myopic approach and this is also a very dangerous policy which I think the PNP should strongly reconsider. Ahora, taquede también cuestión ahora el internal cleansing procedure del PNP na di ila organisasyon, siendo por causa na montón mga pulis ta tiene mga kaso de anomalía, tapos siyempre mira el mga lokal, con el de estos presensya na komunidad, que tapon mancha na di ila organisasyon. The majority of the PNP who are involved in the efforts to make the PNP a more effective organization and who are doing good sa tulong din po ng ating mga advisory councils tend to end up disappointed because a few bad eggs like recently nitong mga lumitaw dito sa Senado all drag down the name of both the organizations. Del mas temprano el kongresista Celso Lobregat del Distrito 1 na siyudad de Zamboanga y expresaya na PNP que hindi ele a pabor con estos mga Ninja Cops que tabuta, especialmente aquí na Zamboanga City. Albert Luna, Dateline Zamboanga.